Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih. Cantik banget nih mukanya nih, lihat tuh. Wih, mantep nih ondel-ondelnya. Ini ondel-ondel Sanggar Betawi Sapu Jaya. Wih, keren nih ondel-ondel ini. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Wih. Hidungnya ada tindikannya tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Mantep banget teman-teman ya kan? Tuh lihat tuh. Wih, ada antingnya lagi kan. Lihat tuh teman-teman tuh. Wih, ini keren nih mahkotanya nih. Wih, ada lambang kupu-kupunya tuh teman-teman. Wih, keren. Matanya nih, bulu matanya nih. Wih, ajib mantap. Wih, keren banget. Nih rambutnya warna-warni teman-teman, tuh lihat tuh. Tuh rambutnya warna-warni. Ada biru, ada kuning, ada putih, ada merah. Lihat tuh teman-teman tuh. Wih. Bajunya warnanya ungu. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Woi. Tuh lihat tuh. Wow. Nah, ini yang cowokan nih teman-teman nih. Nih yang cowokan nih, wih ganteng banget nih. Udah nih yang cowokan nih. Tuh lihat tuh kumisnya tuh. Wih, cakep nih kumisnya nih. Tuh lihat tuh. Wih. Wow, mantep nih udah nih. Tuh, wih. Mahkotanya. Wih, keren banget nih. Wow, mantep. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Lihat tuh. Wow. Keren banget nih. Rambutnya juga sama tuh teman-teman tuh. Ada merah, ada kuning, ada biru. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Wih. Bajunya sama nih, seragam. Warnanya ungu tuh. Tuh, mantep kan? Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Wih. Tuh. Mantep nih teman-teman nih udah nih tuh. Video juga AM Betawi. Teman-teman.